Olympica marathon tlan thin Johan ron langin atana jela extra lo lameka bank roka tumwanga tangani tun hi ruk thu boi wangin voi khata tanna hanilawa ma se Johan hian thil ruk le bank rok ti vel chu asim thei tak lo tanin chu achua san trap towa officer marka san lo komin achua huna engtiom zel nge tum anzo chuan kala shebik lo ti ringotin a chang Johan hian marathona telle mi rok rengin a hring nun hi a hmang thina in tlan siak na chuan loman tam tak lain hlotling takin bank karok nual towa ma se a hlotlin na chuan hlimna a pengai reng lo ani Johan chu jela tang chuan parolin chhuwa tir lai lo kania a chhuwa hnu lok chuan anun hluya moka kir le motor ne so taka ruin khochunga chuan an tlan kual vela bank kom na zone a thlen hnu chuan atlan pel thei ngang lo mai kor voin silai nen bank ka chuan avaluta poisa te chu beka khung tirin a motor ru khan atlan chile tani atu ka chuan parole officer in atiangin agency a na zong turin ava in lan vea a thian hlui social worker Erika nen anin mulol ati thin danin tlailama exer ala doctor nena ein check up le doctor chuan marathon tlan turin ataksa alafit that thu lo shila nirei lote a in tlan siak na chuan telin pakhatna ania marathon tlan toa finish line thlen nan hun mangklem ber record asiam nge Johan chuan poisa $5 sing khasanga adonga mipuiten a chanchin hria in jel tang thin ani thu te chu an soi tu hle atu ka prisoner mi Marcus Khan ron muin ani hi a parole officer ania chualei lok ani laya anung changa that lo endik tu turani Marcus chuan anun dan thalo tak chu sim turin atia inuna midang la lut vela hlimle pangai takin nung ve toro na zong watang che ani lo chuan poisa i nei lo huna inun hluya khani kir leanga jela bok ikir leang atia Johanan chu tiang thil chu a thleng lowang tin a lo chang Johan hian thiana kom ngai lova a chung te tak nial po a tlo ngai mang lo mania khosak nuam ti chinin Marcus hian a hrechiang ema jela tan lai po khan exer alak theinan a sela treadmill ada sak nge ni kha chu Johan chuan Erika kha a che nei na awatloa Erika chuan lu tirin tun ma hunte an soi dun luama hun rei tak in mel thiat to anni wangin Erika ina hian a khosa ve to dona Marcus athil soi kha angai poimo via winalang ni tamaliam main Johan chuan mei che pakhat motor kharlai alo tidinga abula thu tirin tlan chiat na na mangzui radio a ru chet na halo puanga ama nge hinin mipuite film khur turin ancha an tlan zel hnu chuan ram hoya motor chu atidinga anei tunu chu chukti rin akal sanjui zana ina thleng hlola a heart rate a in fiangal zung in tlan siak na tele nge ya tumwangin a hriselna hangai poi mo hle a in bolain Erika aron hoa Johan chu zana movie en puya somin alo hnial tran lo an ho nu chuan Erika in hun rem chang mu vele Johan chu fo atuma ma ser ruma alo lu san dai mai Erika chuan azui luta thiam taka thlem lein an mudun zui tani atu zinga chuan ram hnuaya exer line a training le ngal chara Erika khan in khelen pain halo ngak reng to Johan hi a mangai ema ma se aring chia ngam bok si lo zana Johan chu a hna thok turin a chuak lea mi pakhat motora in khal ho chu a motor park an tum chuan garage ma bol hlobo malawoma avanor son lain Johan aron lang thuta motor chu a ruk sakta dai mai atuka a motor ruk mang chuan bank komna avapana a mai kor ngai bok kha volein banka na thok te chu tha avo deu khura manager chuan safe a hruain poisa tam tak beka an khung mola silai nen adin chil renga wangin ti thei an nei bok si lo
bank ka rok nu chuan Yohanan khopui chu chhuasanin ram huaya motor chu a hnut chia poisa tam tak nen kholam panin atlan ho le ta ni ina thlen nu chuan poisa te chu garbage bag a khunga a khum hnuaya ada thangal mak flotling viau ma se hlimna le lomna a thlen chuang lova Yohanan bank ka rok reng chan hi enge niang a poisa ruk chua sa te chu thil leinan mangin a chen ham bok si lo atu ka angai te bokin motor ru chuak le a bank ka bok lutin na thok putar hlena chuan beka poisa khungwat turin atia ma se a hlo wangin putar om chuan nuam zan lo na thok dang hlena silaya tinin poisa khung turin atilea apek lai chuan poisa te chu abun pal ta hlau mai chuta Yohanan manmo takin beka a huilu zunga atlan chuak zui ta ni kholaya tlan zelin bank danga alut lea rok atum le sham heti la hian police te bank kaluna masakha an ron thleng chia Yohan chu bank atangin manmo takin aron tlan chuaka turtum chu police in an human tlat maile building pakhat parking lota tlan chawa police ten anon zui zel an phachep tin Yohan chu adin du lo wangin an kap chia ma basement atlan thlain a him thei sha mani Yohan chu chak takin atlan zela biru turin ramhnoi lam bok apan leta ache dan te chu chanchin buwa an chua chuai toa khochung mi te chuan ru chanchin chu han soi du hle erika pon athalak an hmu thei then khat CCTV atanga an lak te chu uluk takinaina Yohan ninge in a shetlat mai atu ka ahnabang Yohanan avashwaya an ho nu chuan erika mi zedanglam riau chu alo shekhiawa ril ruhana inayem ni anti chuan asoidu boxi lo chumi zan chuan Yohana muhil chu aron har hlola a poisa da thate kha erika in alo muchuak tlat mai a mai korte kha alo vuwa vela achunga chuan a thin rim hran lo ma se engwangin nge heng thil hi iti jeli tang le donasin min ngai tu ve ngai lo emni atia Yohan chuan engwanga tinge kani ka shabik lo ka thisena hiana bet tlat to ni tina chang erika ril runalu tuk chu in thuam lumin pona atei chuaka aron ho nu chuan min chua sanro ati tamak mai erika chuan inun hi siam tha thei phot chuan itan ka om rengang thutluk na chu ikuta ome atilea Yohan chuan a chua san ta ni hemin hu hian Yohan chu marathona tela ni ten exercise alak thin na chu langin pakhatna ani le ta a hotur chu Marcus Khan aron huwa a chanchin uluk taka zotin Yohanan alo bechadu chialo Marcus an thil tam tak azo ponangoi renga I report ziak turin I address mu malpo ka sheto lawani thataka ka zo na te I chan lo chuan jela ilet le don nia atia Yohana thinrim ain sum thaingang lo a trophy hon chuan alua na takin a chu chora Marcus let ngal topin a chat thazuya Yohanan arwang chu kholaya nuchiain akalsan tani police ten Yohan anzon mu mai lo wangin a thianu erika kha station an lo kowa ma se Yohan kha a phasan du reng lo a chanchin engma a hriat lo thuin a changa chumi hnu chuan a thlenna hotela muturin akal ngal elevatora a chuak tur awa muwa zuin police ten anzon reng thuwa shila khwa chu chhuasan bat turin atibok ma se Yohan chuan alo nam soka min kalsan ro min no chua to kha alo ti ve mak ma se Yohan po hian a tha thei tak to bik lova erika ina kalin an mudun le tani zanreya Yohan tho chuakin chua atuma erika chuan a thiamang tokin lodan tumma se Yohan chuan boina bak ka thlen lo che tin a chua san ta thawani hotela let lein a chuak tur chu police in an lo man chata a poisa ruk sa zong po an hulet le erika khan ril runa tak chungin alo reporta
police officer pakhatin thutluk na dik taki siamani atana thaturani hi tin nemve ma se Erika hi amangai ber laka ache dana ain thiam lo hle Johan chu stationa lekha ain puanna ziaka sign turin antia chuta che chuak thutin tukvera tangin azuang chuaka getin khar main atlan chuak man ram khochunga thuive tak atlan nu chuan policein ron pha in motor hnuaia abi ruwa police te chuan chulai hmun chu uluk takin an endika Johan chu abi rukna ta chuakin truck chunga abi rulea police te kal hnu chuan aom na chu achua san wat Johan zongin Erika chenna police an vakala a mel mu tura ombok silo thilru ka ban san thei tak tak lo ti le jela tanga chua leilok ani hnuwa an khochung bank sang rok tu chu ama nge hi ani ti an hrechiang to boka a mel hriat nai tak apan nge an ring ani Johan kha thim thama tlanzelin khua lo chua san toa ram hnuai wa thlen hnu chuan luite kanin warchiana tlang a han thleng hlol mai an le hoinak chuan police ten me en nen an lo zui reng ti awa muthaya tlang pakhat jok awa po le mase police te chuan an ron nai zela tlang chip lampana atlan lai chuan police officer pakhat than muin abok ngal roka athom alo sheman tat mai police chuan enfia tumin aron pan hnaya Yohanan achak loka officer chu apot thlatuta asilai chu sakin atlan chile ngal tlang chi pahan thlen chole hnu chuan police ten han zui rengdon ti asia aril ruwa buai to hle achau to lutuk chu a thu noka thodeu hlopin asilai kena enwang wanga anman vai chuan jela adam chungin huna mang to don ti asia ama nun na chu lak mai aril ruk mana chuta abul loka kualo chu muin alut ngal roka police te ron thlengin Johan chu an hulo hlawani chumi hnu chuan kho chunga lut lea in pakhata lut ruin hain no porte tea chuti lai chuan in nei tu putar ron ho awa muzui pona chuan chuakin silaina tina a motor chu manadu thu shil putar chuan chabi lo peve maya tlan chelo tu ra shilin in chunga lupui chera phur beta chuti lai chuan putar chuan achem te a ron phor chuakin Johan avit tasia mai Johan chuan ka hlum hal atuma ain sum le sham a phur zo hnu chuan avina hliam chu atuam zunga putar motor khan hain khal chuak ta ni kongpuya tlanzer zer lai chuan helicopter pakhatin ron zui tlata hriatna anaya paka dingin mi pakhat hena a jacket a hak lui tira putar motor chuan atlan chhuat tir zui arwa manna chu akal tlong phiana helicopter khan car sen chu zui ngala chumi hnu lok chuan Johan chu motor dangin atlan chuak vele relote a police motor aron in zui pheingwa ngwa a hliam la chu anatel tel le ngal pangai taka umatum shama Johan chu anron tlan tel tani atlan zel hnu chuan a hliam atang khan thisen aron chuak tam tel tela a thok boin thisen a khu chuak hiala a hliam serious da chu a hrechiang hle kongsira dingin Erika akhola Erika chuan police in atong an ngai thlak vek thu alo shila ma se Johan chuan poikati lo hun tam ka nei to lawani atia Erika in amangai reng thu aron shilve bok Johan chu atho ka top riaya anin biak reng lai chuan achat thlazui ta ni